Kajing pule naga gospel Lukas kalenong kabasaw kadakot lai peu pra hado saw peu saw. Ha kata kapor ujisu ulayang bat ulame nakasinokok bat ulalait rong hayeng usimon. Kakyaw kurim usimon kalakem pang dakakesyo kabajur. Bat kila kerpat yaw jisu nakabenta jongka. Te ulayang hajan jongka bat ula dumak ya kakesyo. Bat kakesyo kala pelaj yaka. Bat markum tahi kala kejoj bat kala penkre jenbam yaki. Anda premet baro kito ki badon yaki bapang daki jingpang baharukom kilawan ra yaki sya ujiso. Bat u labo yala kikti halor uway pa uway naki bat ulapan kod yaki. Bat kiksuit ro kilami na bon ba kibriw ki daperta me lang ukho nublay. Hanray ula kentet yaki bat syam lasya yaki bankren na mar kilatip ba uday ukres. Bat haba lami kasngi ulami nasyonong bat ulalet siya kajaka bakenja. Hanray kipait ba kilayawat yao, bat kilayawan siya o, bat kinjen dalakang yao, ba unlay no naki. Hanray ulaong haki. Nga day banyalap yaka kubor babha, jong kahima ublay hakiway kisnang ro. Naba lapha yanga nakabenta kane kakam. Bat kumta ulayayalap hakisinakok ka Judea. Ka Gospel utray.